ya kata por jogi kapal de kalau ngajing kermen sibune barang di sini trailan isamla bakiran ma kita hampa mo kerksna mo jogi yang aku ni ya dorosong ke ayat ini banyawan yang besar kerana senang berjogi orang yang kasih dengan kong yang banyawan yang besar kerana senang berjogi de kublai sibune yang dorosong banyak kublai ya kinong ketam jong kapati ibaron laksan berbodi ibaron lakan circle ibarat bentelon dikakam ganam jer keteng iwai dengan ai kublai belum nado ki long kne ki long pa ibetre hanan kapati ikon sama ibaran mereka pani kapati ai kublai yepi dei namang ejintre sitong ko jongpi ba kapi kalong kublai to bakalong menta bat kecing kublai ke bakerpan kadang nakabenta kinong song jong gani ka snong reye jongpi ya ka pina bulai ya ka pura ka jongpi banwan sa gani ka manan ya ka ban yo snow ya ka ka ban party ka jongi ya BPP ka party pra ka bangitit baro ka don berpensai ang nagjanit ang bini bat kani election MP BPP ka pemarisyo akan kesenong berjogi iladon kiniting di bamensua hai ba aden lu ilayo penguan yuksat akan kesenong dengan next time ba ya kanong jumlah parti hilatip berkilas snowshem bat hilalong gibakuloy ban kersan ya kani parti ka Voice of the People Party kumansu perkelma lasengnya ka halor kita kinongren ki baksan atli kinongren kawai kinongren gulong bangin yale katla kadyai ban yada ya kejinglong gerpang jong kitrai bulu jong nani kejala kitongi karena dari ketong kaba ini bu kum kapati bat abani ong bani kuat bende bensa ben ay kata kajing yada kebakerpang ya kitrai buruk kamut patban ngille belle kho ya kiwei pat bisa bende hoi bide pangitala kajing ni dot kiwei pat bisa bende kamut terlebih pipi kanle belle kho kanong kum kapati kiriu klau nginde kapati kiriu klau ini kapati yang diberi pelasai inilah salah ini ya kata kecil lo pegapang jeni yin no piapen batno kata ada yang kong jong kaboy seperti berparti bagaimana dalam bah ya ini kapati lasen nongren alor kecing tu kabaklan ya kaban ai kecing sisar sakit pajak kabakut kabasuba kabalai na dingle don bor kabalai na dingle thambor kabalai na kabamsa gani jintu jong the Voice of the People Party ikwa belong the Voice of the People Party nega PPP kata ka party jong upai ba nagataw hitpet ya Voice of the People Party ka kalenti ka banayad kaya bher lagi wipat ki party ka Voice of the People Party ni pensyong nongre halor kata ka jinglong pasngawit jong kinong yalam jong ka party kaban yalam yaki paipa nagataw kung ka Voice of the People Party ngim jikwa abang ile penlong yang meeting sa dislong itaw jong ka jala ka jongi bangin da penlut yang kisah gaspa kapo namarngitip habang ipenlut yang gaspa kapo ngidon kam yang kepisa but habang ngidon kam yang kepisa ngidon kam yang kinongkersan but habang ngidon kam yang kinongkersan pisa hadin hapu abang ipoy kapor ihapan tray na kabenta ka jongki natakataw ni liang ka Voice of the People Party ni ngem kuha ikabakong kata ka politics hindi kuha ika politics ka payadei berpat ba nginlet lam da pelot pisa nginlet dang naging pelot ka kandiyan din kung bakit yung inigilan na kandiyan sa ibang kasa naman
kabasisa sa paiba iyahan niya na galing-galinti kaba iya. Katanga day, kanong rin Java Boys of the People Party. Balay isang yan ang party kalong ba? Hawang ipay kikiway-kiway ki political party. Yang lapay lakri, yang kiway-kiway ki political party. Ngayon ba, kini kiway-kiway political party, kilong kimriyam hair, habreng jogi. Ki syalongkong kito, ki team football, ki basket player. Kagubang bisa, bukan yung player bapa. Lalu reaksyon, ki kerjat bro. Jadi no bro. Hindi ka Voice of the People Party, ya pera nag-iway party. Ni kwa berpemi. Ya kinong yalam, ki bakit kre, ki badon kanong rin. Lalu kalau ke Voice of the People Party ka kuwa. Bagi anggur, bagi na tradisyon. Banpindi, ki nong yalam, ki bakit say, ki bom doon kadak kopya, ha kaimlang kasalang. Katong na ka Songjong ko Voice of the People Party. Ganyan ko kala ini, yang ay kebaca England. House name countries pa Prabu Pra. House name countries pa Prabu Pra. Karon nila revolution, gabay iyong glorious revolution. Hagaw sim, ugasan siya yang dari England. Usim ubagwa pagsensar don po. Bakat kawa omo ipay ba ihapan ko mo. Usensar don po. Inray ipay ba kilasat yang tinggal don po kayo mo. Inray ubat umsuto yang kata ukwa panpanten ipay ba. Bagus gausian ba ugan ipay iperton kayo mo. Iban yada yau. Dia le puno kata kami jingat tam dolai jingale apreng dipai ba bat usim. Hendrek ege pasom tenat kolom. Ba kom kata rapor. Usim ya lebih ba omdo du weiru brio ha England nu bekerjaan yo. Kita brio ki member sa parlimen ki EU. Ki brio sa parlimen ki EU. Isi pai sa muli ki EU. But baro kimtre ban ay kesikirsan dia una barba usensar don bo. Na barbong don bagasyan dia uhapan pet yamren, uhapan mi na England, uhapan is pet sa France, but usong ha France hado kasi kasinyap ko yung. Kaya ka mga kuha pa ng kolong. Bakane kasing jong ka PPP. Kalongkong ke revolution, hari ke jelah ke jongi. Apa ini bersengnya ke DPP. Kiwai political party, ki krenten, kiwai political party, ki nyupen, gane ke party, duk, ke party kren bisa, ke party election, ke bom dong, kersan bisa kane ayu. Nada kami omnon berpusir menanggung kami kita ke BBP. Kita yang akan mengengkang dari yang bersano kini kita kau berdaya. Kita nak kau berdaya. Helai ini tak kecingit. Kau berdaya nombor kau kami. Ni yetsem bangin tresitom. Pada kecing tresitom pada kecing trehok. Ingat bah in nomlong marway hagan di negeri ke jongi. Dagajing slur, bat dagajing sanya haulay nombor ha. Iya cepat bagi election. Kira frekuensi boleh, kira ay keburam, ya dipai pak ke jemaah ke jongi. Di balalong di Breu di Basta, di Bajit, ya ke Voice for the People Party, hagi South League constituency hag Al-Jara Pulai. But ading the election, yai bagi Breu, keleng saudong janganega, rikasi janji agami, iwan bat a ketingkasan, ya ke Voice of the People Party. Kini kiwai parti political party neta, kilong kumutus
trong cái England Ubah qua bên sinh sa don bùa Chỉ bác qua bên bên long ya Chỉ nông những sông cung chỉ bà lao Chỉ bác qua bên bên bộ y đi Hà cái chinh tiên cái chinh smith Ba Ni David bên cái sàn này đi Là đang nghiêm cái sàn này đi Khiến ai cái chinh bên saja Yang kita yang dipaibah Kidon kata kecing khang lagi, kecing leron bor lagi. Hendai ngelang ini payah, tak bor kejauhi. Kidon ke bor penting kutno, ya kecing leron bor. Bat kum ya gitu ki nong yalam, iba penting persmi je payah. Ki nong yalam iba sengsa leron bor, ki nong yalam iba kuat leron bor. Ha kawai kasi, kin hapan khat yamrem na. Ka konstituensi jogi namar batagari ka konstituensi jogi hiru namar ba kinsham bagi breu jong ka jala ka jogi di breu jo kari khasi jen ka jogi di dei di breu stad di bom tre banja dan minta ba itu di breu ki ba penong rau ya ki nong song song balai yong penong rau namar Kia jinglong rao kamut bab nim lai lu chu bande ya kabangi kwa bande. Kamut kadang ke cinte ke kum yangi. Daung nuk te unung kum. Ubas kontrol yangi. Kata dari ke jinglong rao. Dilatang idon kanu ke jinglong kabang nim lu chu ban mi sakmat ban nim kum tau bri ubalai lut. Ubreu ai ka hok da dari disen sha dari India man rong ubreu ba lai lut ban kren lai lut ban tap pot lai lut ban mi sei jing lang ba rong ki ba lai lut kata kadai ka jing long ra ba nga kirpat ebi ipai ba ba pen su tho ba mi don ka bor halor jong pi don ka bor halor lagi ba pendekat no ba penkot no ya kani kecing longla kani kecing longla pemihi kemudian netan ada di konstituensi jadi pun di konstituensi iba kinong yalam jemi ada jaga penong kinong yalam kilong kum kita kibril kibabu merau bakinlah benim lep kibarau nama bagi snow kidon bor apa kidon kibril kiba kido pencontrol kadai narong ibi baba hirang gabor himdai benting himdai bensme ban long gibreu kiba lailul lala bi penjem ngir yadi gibreu kiba control ni kiba belum lawi ni kenang gabor bat kenang ledon bor bat kenang bersaja ya kecil kejongi bat ni kalau kadai gabor kabar penkutno yang mungkin dia jengong Iko kino ni sinong kami India. Iko ako hapalong kibreu kibalajul. Yang rampa kibreu jo manira kasnong. Idai mani yang rampa. Idai kitau kijong kulai. Idai kino sinong jo kami India. Yemdai batte. Yemdai batte idai nong kibreu kibaslur. Hakini kisi Yui, padon kilo yalam. Kebat, ikmi nanti lagi. Bagin yalam, siya kacing baha. Bagin yalam, siya kabantay. Ya kaimlang kasalang, bantay. Ya kalaway, jong kajala kajongi. Henry na kum kita ibril. Kiba, Kipaiba dia pengkop iki kabor, penong kinong yalam, Henry kilong kinong yalam, ha kecingkren, ya kitin kibalam le. Kadon kekhana, kadon kecingkren, kawan yoi, hai YouTube. Bagi keren ha kibiting, bagi yang ba, kad Voice for the People Party, kecingnya ki jongka. Kapinlong bagi dekan kinyok kam ha kejala gedongi. Gani gade kakam hok kakam syukur. Gani kakin lamler kabondong kajing sisa.
Bat ubreu bakren ya kani. Uday ubreu ubang konsyo kajingetit lem. Bat snow lem rupan long ubreu walam lem. Given kenal. Vaya kani ke roster system. Haga jela ke jomi. La bentre kam yaka. Day naman makaway ka long pre. Galet ay kiss. Ha megaya high court namar bagado yang away yang promotion haga kam joga. Namar bagado yang promotion joga galet sa court doong. Katin ising han sa court ong mga day man promotion. Kini kikasi kiba join na din joga. Kim day man promotion swaya na ong. Di ka court kita kalapit kita ka case kalau pakade kecingnya kami dari nakataw bakambak na roster system. Dinapit niya kata akan re-engage yung iru miswa kapang na roster system buat central government. Dari hadin kung kisah makantay spa kantay po amakan mau ikenal yung step. Tamang step kantay spa kantay po. Bang kasorkan Indian lingba ke order jong ke struktur hi. Bagaong badai bandang ke roster system. Di nadu sistem handai spak handai kau seneng ke central government kabut yang ke roster system. Di kini ke sarkar jelas lagi pada kabut yang ke roster system. Jadi tak pandang kini ke lontri. Naga saya sendiri baru kini sekut bagakut dalam pemgang roster system dan miku huri hura badai hanta bagakut orang hele ko board retreat yang ke roster system haga pitungkam tukjam haga jalame halaya. Degani kala masih yang kini ke order ke MPA government kala bentrikam yang ke roster. But kalau kompentrikam jong ke MPA yang kini ke roster kalau bagi bentrikam yang naus nam andai spa inyo buat. But hangto lami kencing tukam kujam jongki kasih jaya kategori baka pos baru kita minabur pada syah kikaru namar balai namar balmenswa kikaru kimdon apply kam namar kimdon qualification kimdon dekatan pulih kimla on pass exam ke namar berpenjulun yang kam kihap petung ya ki kasih jaya kijongi kami mengingat itu yang hak jengki Barolok Megaru. Dari nama Bakin Dun Ibri Wantung. Nama telun kakam Hapan Fung. Dari entah pada kalau masih di roster system. Kini ke sarkar klaim perkapcu ke banjari kun sama dengan dia riruk kasih bengi riruk kasih janjian dengan ini. Kan bentai kam yang roster system narus nama kerja ispa inyo kuat. Dia hangat tu ke meeting Gawang mga i-doktor kara ba i-doktor ikising ban nilay haba nasorka ka khak panikan ya karusta ba reservation ngong yaw chief minister balay bag sorka jombe ka penrekam ya karusta system narus na kakais pa niya buwa kapawon ra ya king ikon sama demi nagik kaniga rilong kasih jaya ke jongi bat kamdai jisa bagi ngin itu ikakam jongi karu dai nama bagi farok karu kimdon kibri bantukam tebalai mipentrai kami akan yang terusnya kagres pahanya buat uang bakadai ke order jongkut ngom tebalai benda cepat ya kut ya thui ya kut ya jinge jong kari kamu petang malami order kakut bamemla jo banle ku iskakut bar ong ikakut lagi penrekam ya kani ko order ka jobi kan mi sibo ka jinge nei na tagalaw hawa keren kunta hagaway ka press conference ini i candidate MP jong NPP i keren kumni hago press conference las kapha yung nakabenta itu ki real start an ikino ay bagay ku real start an nawal na kru ya kata kacing komo joki ya hukum coba
High Court lendek cepat dengan High Court namal pagpin meeting Hindi ka doon kahok kasol ka ba ni cepat. Kamut pa ka High Court ka magskap. Daladon ka niya. Daladon ka kendon. Bala pan. Lanay man pinjem. Yang ka order doon ka court. Hawak ka doon sisa kajingin. Day hadin kata. Ngaong yaw panrat sama. Yang ni ka roster system jo may harap ka meeting ang. Wag ong pagkatay ka roster system. May day man ay katanya ka. Daga compensatory roster system. Hanga ba men hang compensate not yang itu post baru. Iba yo kita tu ni kasih jogi. Nakata ba di bondon jogi. Sama nagaru. May compensate no you. Yung ong yang kata ong hanga ka meeting. Ong yang kata bela ba ong pagkatay compensatory system. Hindi ong yo. Kani kacing polisi tu ka soka bime kawan rak cikun ya kacing jar ya kikun hasi jaya jogi. Hindi ka pas rolling mo orang. Bagi jogi minister hasi jogi. Ki minister jogi ka mami nakani ka rilong hasi jaya. Bakumno kim terkat bakumno kim benla kicing mot jogi. Abagi Sim ya betul karosa system. Kata kata yang jingkeli, bat hangre ni hapan pan kata jingkai. Yang accountability yang jingkai. Na kinong mikmat idong ibat uway. Na kimenasta haga jala jogi uday UMLA jong kade ka constituency. Nadagdang ano ni ka jingdo hari siya lang nyem object kay mani yang ato compensatory si roster system ikasi jan jaga tunong pagmanoba bakit si day UMLA na kani consequence menghapek kecil jadi kecil nampak ukhem ya taya kata dan kalau kenal ya ke BBB ba ni ay kami kinahal kata kata kecil tunong lentong Nabar ke job reservation policy ke sakuncu ke sekitar ke roster yang meminta bagi BBB abang yaki yang baca pai yang pular bang anda abang yang halapo dan yang BBB job MLA yang ini rakyat dari isu joko roster system hadir bagi job South Sea yang dari ke polisi bang yaki berhamil ke सरकार NPP, ke सरकार UDP, HSPDP, kamtre, berkhot berdekatan bagi, abangnya ong bertekelaira reservation policy. Abang kamtre, ibar dan irai mencatkan. Dari jengser kejongi, irai mencium kering sejam kebaik. Kaya kapag ako ng Colomba, kaya jingchop yung ketua jingki reservation policy, kapag jaman siya Muslim, kamday kaya jingchop nakatawag yung tangkong iba aden, kapag hapna balay, kaya jingkersa kajok ni upay ba keleng dari kasih dia, kilawan siya ketua jangka bersatkan, bang ay kaya jingkersa, ngano panong, Ladang day na kacing kesan di Turki. Jenam khot ya ke meeting. Jenam home ya betulan. Expert committee ban review ya reservation policy. Padahal deputy chief minister Joko Meghalaya. Ubat Preston Tensong udang keli. Hilale ayu babi ong dipeta idat dan riu. Kaya pengakuan orang Colomba, ilale ki, ilasatkan bagi apin boleh asalkan erang, hampo ketinggalan cokor laksang mawar bak Preston Tensong, bagian tong yang review committee halor ke job reservation policy. Bang, kau jadi kita tentang stability, ini apa budin? Adem jaga MP election, nyen jaga PM jaga ni. Bagarong MP ke cinggasan ke jopi, ya ke PPP, jaga cingcop, cop ke PPP, ha ke ni ke MP election, kan long ke kubur ke baklan, ya ke MDA government,
bahkan memdekai ya ke job reservation policy nakata apa ba nang bangin job penjob ya ke ni job reservation policy hatro ke bakut sendan ni rangkam ya kecing kesan teli telang ke jobi ha ke ni MP election wan ong ba kasi board chama kamentoi kasi board jobi kamentoi tu what princess a mi kan step nayi ban le step iki board di jobi Kata ni, kapag akwa ban gerpa jadi. Apa bibit hari ni kena election ke pamenta. Ngai kamu na, wenne bu deputy chief minister Waipat, kami nak ni kena rilom jentian ni. Bukan konstitusi Kamarjan bat ni. Uang bakal BPP ketika voice of debate Waipat. Nasarai. Deputy Chief Minister, pura perkat ke bancia yana, ban hadin pagi kerja ni ya ke BPP, ingat senaro dan duplicate BPP hadin. Yang agar bancia, aji ke opposition people party belum, kalau ini opposition bancia, ingat senaro duplicate party lo mana jaga voice of party. Nang bagi beliau kian kurma jingkut dan alit mana kena orang kata PPP kian tap unjok dan bagi pada zaman negara jangan kasih jaga jadi ini beliau kata orang kena ke PPP ya ke fake PPP ke PPP top bagi PPP ke bawah ibadah itu dan kalau 4% kau diberi chief minister dan kurang 1% mansna sagawai ke PPP Hok ke BPP duplicate. Pinalapaw ubah preston tensong. Ubelay tahu duplicate na sa buram. Uang ba habagit at pinagigit kasang suanayin. Umot pa nang ba ibaatin. Habang uang makunggong higit at pinriyo. Pinsisay kata. Umot pa nang baik Pak Hatta dibanding PIA tadi. Baik, yang sebut hamuna baga orang Pak Brio, ukuran menikmati, yang kecilnya ia, kecilnya ia, jong Brio baga Brio berikut air. Lalu omleran, ngah kepala Pak Aden, berong ye kurim jogi. Ban aipor yang ba bestur, baulet sih ini, baulet interview ini kurim di bahan lain bahan ini. Kalau lagi kapor yang orang babiru, ban itu kelar, ya jadi ini, simpomnya ini, hai hasan. Dan bagi kita baru, habaya, hai kaya kian kesem tu dikun. Bursin kim cukam kre pada cuklar diong yaitu berisi teman. Nama pada cuklar yang berjono. Ye ayat yang isikur, ye ayat yang isikurin. Yang akur maka persa, yang ukur maka persa. Lalu cinge rubaknya. Demi kata cinge baruan kesimhan. Nama pada interview apalat yo berjono. Henry ubah perstun, ubah balik yang jingit, jingbomit. Haka ye jumpa ada. Yang terpaling ba jadi kor halai ba ikurin di ba ada interkesiano ya ba persu. Kaya ba abang ni jen yang kinong mikmat. Jen yang kinong mikmat di jongi. Abang ni jen yang Nijit yaki benong kinong mikmat na kabenta kau paro kawai ke konstituensi yem yujit yang kinong mikmat banjit yaki bakin dikren yaki tang na kabenta itu kiba bot kata kade kinong remjong ka sensa pada abad lajit banlik jasemi lagi banlik siapa lanan Unong nikmat, uhapan nikmat, jaga konstituensi baru kawai. Jadi ke basusi ke lomba, ajalah beralih jengi,
Yai babedel ujung deputy minister bami nagani kan belum jadi awam nomor keren. Bagi ini kipra, ini nomor keren. Dan jom upra ki hon banam yai kin siasat kita ke buat. Kaya kepala kuah nomor lomba. Habis ya, dalam kesal yang lalang penjob enu kadai ka duty da kamram kong ka sarkar ran ai ka development ka wai ka par sya ka jala baro ka wai ka suru chong poro di constituency ka de jing clear chong ba persul lalang ka wai ka suru ka sneo ka hap aga jing clear ka jamu Lalang adai, akan no constituency du nama pada platin ka jom kecela, bangi dia se kacela, isiu cakap platin ka jom kasoka, om cakap plat jom dia balik. Dan kalau menesa, bapet ya kapinu di hapan sna surok haparok kowe kecela. Ulah hapan sna surok tang na katu kadong tang katu keslong. Ba penjob yang apa dah uleh punta. Anong ini di payah ya komputa u menesa. Ya komputa unong likmat unong sensar. Ini iban kala daupra. Ini mesin yang iban kala daupra. Siapa set kasih bawang dom syuk kejaga agak ilang salam. Hendak itu susi tolong ba. Candidate ng NPP yung bakit ini iday iba na NPP ilatay iba hafta tam na barokoy hoy itit sa qualification yung UMLA ng di bali compare ba ikong amperi ila hafta simon siya amay na maragila pa sa PhD Henry pinapit pa na yung kongren class 8 Nena itu dari Malaysia nanti election commission dari kelas 9 kita. Beliau bapak saya kelas 9, beliau bapak PhD. Ikumba idon daraju kerbor berkat. Kami ada. Kelas 8 nanti lihat ko bakla yang selection policy kalau orang ngomong suku ngapa banding dalam agak jaga George Lesson policy la tho harakin hareng bat ka tho eka hakata ka kintin jamaan nama kini ka kintin a di kham e ban subu ye class 8 class 9 bukti ka kham e hi ya kata de ka namben ka kham e ban subu ye kala ban ni ka sing bakla jeng iu dapat nama ka ini MLA ngimla ban su ID bele ban ba ka we bele pun bakla Henry Gabay ke menangi kat di Dr. Empri, iba pas ya PhD, ilang keren kulmar, lakum utu ubom julet kule ubom sutu ilang sensar paiba, iyong ba, lalang job ma, yang itu dibabut yang ngat ai, kita karoy kapar, yang itu pembabut yang ating anong akswa. Kalau lebih kita Jibril di bom suku ya ke jemut jong ke sensar ke kala lala ngomong lala isariki enjok enlong MP ikren ru na kabenta ka singutoy jong ikong amperi kata ka din nga jok ke BPP Inun keren na kabenta ka singutoy jong mentoy kepi inkren na kabenta ka singutoy jong ikong amperin inkren na kabenta ka singutoy jong uba Vincent Palaru nama way wajib MP ulong MP Jabarokot kaya kebakan ko ano ini kalau kat Jibril kibaton niya ka PhD na lagi keren punta nga susi na mabayagiro na day doctorate PhD di kapimpang kamersim na mga abakren kredit uwe yung PhD sa kano lang mangingin ang giraw kap PhD keren pagkakabit
Lalagi lain ni siya sa nengro na ko doktor inom tinuri doktor pinig. Dia setin buat gano'y pi. Nakabenta yung itong upgrade. Kung iparang PSP kapalma, nakabenta itong upgrade yang katusigan papa. What is hobby? Kaya ka ba ako ang nilong ya kung itu diberi kepada nung kecing mau kecing perhatian baru nakasan terkait lembah. Jadi kita nung kecing mau kecing perhatian. Kung nung itu siapa lagi? Kung nung kiran jadi isu jo kada jendrio. Ikonan kering harusnya maraja khalai. Isyong harawai meeting ringkat jong ba preston pembaru linggo meeting Congress and Minister for the Kalai. State Central Line pendong meeting bagi khot iki samla puli bakta iki bakumdo bejala Meghalaya deni kamdon kam ya ka ILP but ya kata lakha mano lakha ada doktor kukul sama menyebagai kiru ki kongo lakom gitu ikon katip ni jong kuba jong mukul ila jedulong kita meeting harta ikon ki chila puli but kiong mangin kam ILP Hindi ijo ikong ampring. Harusnya merasakan kakendai. Marsin pasti kasih ini mati bergong hidup kamu ayat ini yang tiap baru kembali. Namal hau arja kakendai empat ya kupat ban. Berimpat ong yang ini. Bamin player ada lebih ngampak suku. Buat ngawi ya kajinya lampak lah dona. Nadu itu kipor hatu mata empat. Ya ko bibatkan yang kata haji sisa namanya ini di parti pelaya lambak lagi ide ban panma ide ban pa kita kabangi orang kita hari apology dan panma now baiklah jom kejala kami anda kita de panma rasa hok iki ban pan pada ibu lagi jadi kayak kebahagiaan kalau oh dia om banyak pas resolution ILP ini pas resolution ILP ipas tang nagarmian situr tang sama bat game ban dok kata conviction dan kejinget jadi bagat jatuh Gagri kasih jantia kejelang kaya demi kadon kam ya ini sini ada berdepan oh kasno pangnur Batasno pangamangit no, batasno. Ya kasi ong jong ikipitip pelesta. Baladani yo ya ka capital life wajib kuway. Hindi magi berengkong berpendamnya ka. Ganon ini paya. Ka artikel life wajib kuway. Kadai ka artikel kabayadaya kadala. Na ianjong kasokar India. But Kenuaan jong kasokar India kebijakan persya ya kata hukum itu jongi di tribal hari yang kecelah kami kiruno mengenai kecelah kami kasokar kecelah yang legislative assembly lima resolution kalah atau bayaran ini kaman jong kasokar India hitam pintai kam hak ini kecelah kami kata ka artikel laispa inya buai bermana iba persuri ang pendam yang kata ada kabidi tiga penyoru yang long gela banong kadai kasih kebedum tam haga jala tajungi kila banong keblak de haga jala tajungi berkabar kelah romba kumno kia long menasa kia kren kopiak ini kijing patali siapa ya Kiomba KBBP Balapan artikel Espanya Kuwait Kakwa Penduduk District Council Ganon yang ini berlaladai kena pulih Minto pun berlaladai pun Alisam Ini berlaladai kaya air umron Laisbani umron Nawaba Kapran tiga dari artikel Espanya Kuwait Bat ka 6 schedule Ini ka District Council The voice of the people party can come on. Bagi kau bagi orang pada district council yang penduduk. Ben sisa ya kata.
Itu gimana baka Western People Party kakwa berbentuk yang agak sectional kakwa ini banten ni yang kata kecing ong coba Voice of the People Party. Yang Voice of the People Party lah sedia ka nahar house nam araja Abuway Hakindai tarik 9 November. Wat yang anu bagi kau bagi nadu nang tu sekat bagi ong bagi bentuk district council. Bat lalaki lah berpencisa ngan kubur yang kaya ke makiok. Ingin mencepanan ngapit ngong ibi Indro na ningin ng yo tamang intray sitom. Yin yan ay sitom. Intray hok. Intray yap. Yakaban. Yali nakabenta kadawa. Chong kajala kajungi. Chong karikasi janja kajungi. Apa pipet? Ya. Kaya ka ba? Kini kiway di party. Kikran. Kikran persa ika artikel 370 kamu bagi ong bakal persaan ke parlimen ini nanti yang berpilihan benda wegaan ke bakasna ke parlimen hendak yang dapat tahu ha buat tentang kini kita disiap seri kasih jongi seri lonceng yang jongi yang bah tiap yo yang kata dari tiap yo permission dari government hendak nak disiap nama balai bakatu ke mining and Mineral Development Act cho सरकार India pakasna pagdai pa sampunyaw ka trade ka makajala ka jumi nababalay pangibon ka article lais pa ni boy let's see nadani kan ka article lais pa ni boy ila man persen matulad ka jala ka jumi na kacing wan kini ka central law ban dito ka makajala ka jumi ini ale kanila ko ja kata nang ini ibril di dalam laga jauh ke jinggut, lalagi bersambung diberi panja bom pembela yang kata kaya ada kumpulan ini, nah kalian coba Voice of the People Party ini bersang. But di kembangan ay kawin keduksa kalau, kung wildlife protection na, kung kebapa sa parlimen, kung managalang country kam, naman ginagakin country kam juga, naman balay. Baka doon ka article na ispa niya kuwi ba niyan ni ba katabi ka ay na central government ni hapit ba pinreka ngayaro ikinaga ngayaro ikimizo ba apa kiyo yang jelas rajong yang ana yang kane dinya na kata kane ka ba di pa na kasokar dia bakasokar dia ru ka hapat ay yaki dai Kino yang menjelaskan kejongi, kam kila le yang akan bakla kalau ba, hang bangi yo yang jelas jong house sem hang dai spa nyong ho kum aton mesti bat house nem tidak dai spa ni buat kum ka pun budget state dan agar state ke bapura i khel dawa ya kali ka article nyem dawa ya kali ka article lai spa ini buai ubah hoping soon kumacik terkemayo pi ulalong ukanin kontam ya kaban dawa ya kani artikel lain pa nya kuway ha usnem hak lain pa inyo kunyo kata kaban harapan ikas ko to ka HSPP apor bayele MP sa Loksaha hakaba o ba hoping soon linggo ucap ya ka Henry I. Kumba, ubah hoping soon hadirin ka to kapor, umyori ka cingkersan, nagiwaypat si palad hot, but umyori ka cingkersan, nagiwaypat kin barano yalam, di parakin kiseksan patay, hagari ka jala ka tungi, bakat tu ka cingkawa, artikel lain pa ni buhay kakut no. But, kadai ka HSPP yang kok ketinggalan untuk ibadah aden. Hari ini kita marja kapsal. Ba ila persang banu dawat yang ini ga live pa, ngabi live pa nya buai. Bananong ni paya. Ba kani ka artikel live pa nya buai. Kalon kebaran kam na kabenta ganjelah. Yang dituai bikin dia. Ya Japan ke Congress Party
Pun na pringgungi ada jelas jungi yang ba dek hak sedeli ila ba hak ke kongres Isosian ya ke parti kongres bahkan mikpat ini sedeli dengan sebut hana itu ya ke history trong the national congress gaya ke ba kuat menyeku itu doi kalau ba the Indian National Congress aku yadai berkejing lalu bersakri ya kenyam. Suabandi ke BJP House, suabandi ke Seng BJP, ke Seng Congress, ha ke Jilla Madhya Pradesh, ke Sorkar Congress, House Sem Kakandais Pa Andro Pupra, Kalasna yang kata ke Freedom of Religion Act 1968. Bahkan ni ke Freedom of Religion Act 1968 dan Kakandais Pa Andro Pupra, karong hikum kinikian ibalasna da kesoka BJP haki witi jela babenta bankang ya kata kabagi ong dan cipadi belai balajun kabagi ong bakata ya kata cipadi belai balajun dan kasih kularan di hangni penonton ke kongres kedai kebaya lambu kong udah duwe nong tawang bang ke kongres hat India kajian Dei namal ba kapten ya sergi palat iladi ban ke BJP. Ke BJP ka board yang kata bagi orang ke Hindutwa politik ke hotline dari ke kata ke Hindutwa politik. Ke kongres ada ke board yang kata ke Hindutwa politik ke bakhamjan dari ke orang ke soft Hindutwa politik. Yang ini benar kalau kongres pakai BJP yang dia biar buat kombakan tiba ada. Kajing berpula ke kongres. Kadai, kalat, kabu, ya kasokal, ya BJP, banyak sensar, hari India kejui. Hampir ini buat keseng kongres buat ni kom kiripan. Ke kongres parti Kamtre banjada gerbang jadi depan. Kawai ke bangala barang ini. Gerbang kongres parti. Kamtre ban ayangi jada ILP. Hausam kongres pak Paksan. Gadir siu basang bandawa yang ILP yang jelas jogi. Henry gay kebaca. Ke kongres parti kelas ini. Narusnem kakandais pa Prapulai layo kasensa hindais pa kasensa seneng hindais pa hindai pulai seneng but ada liru bol bayo kasensa ke kongres hindai ke kongres kampre ban ILP ban house nem araja khalai bol biale ILP bha hagani gari khasi detia lagi ibu di sama khasi detia lagi iba hap na ada kis isak set kotok hadu minta kita habis mi hadir sakut hendai ke kongres orang win.com ILP bat kita pit ni kena baga ILP kanomlong hari jela jori gawe ke baga kuaba bergama hari lomba aga porpa ni go yang jela lajong baka atau state atau por ka persang bansnai gani lantar swa kawayadai hindi siap kami bakal light dari institut syagi way parti jajerde ka kongres parti abang kongres parti ka tentup langi di MLA kibate di hasi di MLA kibate di hasi coba kongres parti ile ko dia ni persang ya lagi pas dan yang disna yang kegaan bat kimtre berkesan ya kacing pas ya kalam saat harusnya karena pak ini buai kadang kadang ke ba niyo ke kongres parti kelale ke kongres parti kimtre ban penrung ya tin jongi ha ga jadi honde tin kasih ka tin jong jibapun ki riulum jong di tribal Kamtre penrung ha ka schedule
Kalau ikan ai balai but yang kata policy, but no penrong ada ikhtiar. Contoh constitution, lain peteng dengan negara sarkar, BJP, but kumta, kaya sabangan pengkut sabangan syong, na kuaban nomba, bandi sedeli, ha yang regional party kebaklan, kaban tendosno, ya isu yang imat, jong kejala kejong. Kawai kabang ikti pengkema kolong ba, habang ngipurom yalade. Iwairu jenang manpurom ini, habang ipenjen rengiu yalade. Iwailai inyo yang i nakne. Lalang hindon siyo kata ka jingsok man yalade benamba hinlay kuno siya dalhiban keren. Marway kajing khanjam syong hagajing bun. Hindi ka kasyong hagajing khan hagajing scam jujungi kung kinong ikwan. Hinpit kumyaw minswa kinong ikwan ng nila na jala jujungi. Apapor kung tiyan na konstruya ka kasnaya constitution ibigit yang nila section yun ibon kinakar ibong balar di ay ganina section yun ini di tribal gentleman yang kata tribal lestan kata region di tribal kat kini petro na dari India but kinon ni ibong bak kini ablengo sa Pakistan nar di ay ganina section yun and then you bajwai wong ba kat culture jong di tribal ha ganina jalla ka kami ha ganina rilong kasi jentiya ka kami hanot isemi ikham crown ikham hasibun bannya ka kolsor jong di breu di badan cari bawa apa ha ki tribal ki riulu ka emlang ka salang la pension noren ha le sini kat para breu kata syaki wai pak kereta jagari India ya ke emlang salang la pension noren haplen ke jing bom ya kat para breu bat punya sat ya ke jing kam ban penduduk yang asik sini, ban hidup yang asik sini. Ilang kam ya kat parti, ilang kam ya ukurtong, uba yoi, bas kam, bas tip dikena, ya kan kaba ni keren. Kumnongin bahasa dari ya kat parti kabo tangir artikel, lain pak je dua itu kimtip. Ya kaji Isya. Ya kampun kam koruntale for election kumi kali kray misking hap ya ulit ya election mimi kumi hindi wala katar daga iba prestun iko aktif article live pa aja kuway ya kroy ban ay tension jadi kan amatay dan khasi ipaya siapa masuk kesukuram siwurnya isa jama iba lehikai ya kesukben ba tentang ayok nyarapi de kisah yang kaya college ikai economics bari lalu warden juga apor makadon ini kalau warden ni kata hostel jadi kami orang kewan hostel jadi ke hostel ke best tam hani nak benta kisah sedang bari kena hostel kalau doang apa kecing begini idang ketmau ya ikam Bapa menikam dibagi hidupi ngabai lale. Even sure, manga sisin tayo. Akasande, isa iyo at kabarakana. Isa jay ay kabarakana makiwi-kiwi hostel video. Hindi habang bet pa ni kador. Gamde ka ba ni habang sin extra. Kiwi-kiwi hostel yasi ko kasi lagi. Hindi dagat jinang kajong iban tray kam. Ni sa iyo at kabarakana gino timba mabang man kasende. Dito siwon haga kay dari jit ya isa jama. Kawan kapar ke biya isa jama jit hep ha kasumbol jupra ba inyo ban long UFP yung keselong parliamentary constituency. Kumesi.